Bingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi wenze ukulungela maqala ungena kuleli khasi ucofoza subscribe button ukuze uthole okuningi okwenzakalayo namhlanje njengamanje sila obuka amadodo limehla amancane sivashela insizwa ke uSgwebo sentambo njengoba ke nazi ukuthi kunengoma festival lapho khona okuhlangene khona ke amaciko futhi ke njengoba nje usubona seluhalala sekufika ke wona ke amaciko owaziyo ke la nawo umfoka khumalo madoda hamba kanjani qhola kithi ngiyaphila mfoka kithi khamba kahle siyaphila mfowethu sikhona mfowethu namhlanje mfowethu futhi namhlanje kunjalo phela yithi abantu bengoma kumele bebe khona engomeni ngoba siyiseka ingoma siyigida futhi sizinsizwa kumele sibe khona engomeni sesifikile qhawula kithi nje umubuka nje namhlanje ngendlela nje okumnande ngakhona nendlela abantu abagcwele ngakhona kuthi nje uphala wakho mfowethu iciko ngikhuluma ngeciko mfowethu enale endimeni kodwa lihlela umcimbi omuhle kangaka kuphuma abantu abangaka qhawula kithi Mfowethu kusho ukuthi umculo usukhulile. Umculo wamaskanda usathathelwa phansi ngoba